ene eyo bubu oboso me ne da toso ensia ewo afe mpinu ni aduonu miensa 6 November 2023 media ni ogidi oji idea aka I know wisdom will take me somewhere one day bia ya yewe nkwankwa nu studio ewo Wezzy Empire Film Village na dedi kan de radi nyankopon ase em se nipa oda sori na hu selection account say ya eno ano na is enough andwi bibia hu biem nkwa eso mbosi bibia because me hu adifo bi oda sabia na oda ne yare mpa so a ne check da ne nchen se o de doctor de obegi bia no papa kana me nsan na me ntimi nsan sole but akonya ne mane sa ye share radi so nsa yare fo nyina yade eti so nya da sori na hu selection account is enough e go complain you. Now people are going through a lot of things. People are we be other sorry, I didn't drink the obedi. The almighty be school. A man for kon yare kranko like pressure, be co prison. Chale, hey, be grateful, be grateful, be grateful. See, yeah, they're ready. Nyankopon say, aha, Wezzy Empire Film Village. Makacho say, if you say me, Yakopim say, Yanajen Kopa yes Christ to be bad here. About exclusive news and entertainment. Wezzy Empire TV. And I say, Kwadwo Nkansah TV. Aha, and I will be exclusive. Nina, me na fa me notebook. Questions are ahwefo any atiefo and I say Wezzy Empire fans epeso muhu efa yewura Kwadwo Nkansah Lilwin ni dwumadie nyina no tambia me nam social ni media ni ma na me tap na me twetwe enti se yehia adwumayefo nim bia na ye ne o matwetwe nkomo na yehu de ekoso aha se na me dikaka Wezzy Empire Film Village se ye wo set a yetwa ye new series ya to ni din se Philadelphia na se na be ya so be hu sini a yetwa na wate ase na we hu sene ensem ne kontin ye be pese cast and crew na e wo set ne so ye adwuma no fi sam yakofim se ye na jem kopa yes Christ to be ba de tambia me tibia me de ne be ba eye nkwankwan nu studio ha na ye no ma be twetwe nkomo na ye hu de ekọ eno e na akwanya ba me sa kan eye me papa Agya Adu Agya Adu obu Agya Adu a osu benyina che ene ye be na chim na ye hu de ekọ ye ne ba be didi nkomo efa eye new series aye twa previous series ye twetwa nyina and any work experience so far in the industry and I saw only Kwadwo Nkansah Lilwin so ye adwuma say no si hu ni dwumadie na ye fan compare the abonte so for so kan ni ahwe because you say edua ben na etwie wati ase aha ti me ncha okwa na ye Agya Adu be she interview as papa bibia bokode ami adawro ma ne mo mpaibo wo ba Wezzy Empire Film Village no hu ni amase oh mani aje yeah mani aje Kwadwo ayade sanse enye nipa nyina na nyamishira na obe banis mama afoforo anya bi buwa nyamishira na watena so so bebe mu pa fa obi adwuma na watua ne ka no onye ba Kwadwo ntesa ayade na me amsimura han mani aje pa ama adwuma no kra no kontem nice one very sad as you Kwadwo Nkansah Lilwin papa mpanyim forces sanko for ye nchini we dey yes as you obema ye oba you kakra within baby a wofi bia na ene dey di kan obi hwe oh media ni Agya Adu Agya ne ye 3 letters Agya ne ye 4 ana Adu ne ye 3 kaboma na ye 7 days make a week ne ye me acting name yes ma hotedin na media me Agya ewo me ode ma me na ye Kofi no so ye 4 ana Adu ne ye 3 the same week na so bo medin bia de anyamishira of course 7 days make a week the chere say adwuma we na ya achede nyame afancha wa obetima be yibi beta no be break kakra ya the word ya na se ewo mu a obe mu ano den ya na niam economy sanity ya da na me ka be se wo yesi ni adwuma na se wo media na se wo be star wo yeah ebi ba sana meba but mfe se de nyame de ayama me no manyi nyame aya na me boni aye ekwan no ewa na achebache wo mu so se unya abotre na nya gidie de ma ogbo ade na de obebusa ne bia no oyema ya na ebi ni wotwen honhom ya na ebi pekoti kwan bi afa so se ombedi ba eno emfa nkosi ba bia abotre ene mpaibo ogbo ade na anim de yema ne ba ti obi kwan na mawa na wo so de adwempa atachiri na woko so a wo ma woko no behu omo o ba wo ma so na behia wo ti ma ne kredie enye de eni woni mkan wo de we na nti wiase a fe se abrabo no enya de bi ebe ye den ama nice one ebusha ye ne Agya Adu na atwe nkomo ye ne ye benya suahunu bebre bo because ye papa wakasa ati mi se ye mu do pa
Sine mdi kaka wo de enya afi na me ba be di ni ho adanse pi komo ne koso na no wa nkasa wo betimi aye de ehu na wasua bibia film Agya Adu enye sini adwuma nko aso na oye wasa ye very big herbalist pa yemfa bibidru nsa yade a yemfa bibidru nsa yade a nti no komo ne koso nya de ni nyina betu dwa papa yemhwe wo se kwan ne wa so far how many years in the industry? Oh, ache nyanum na misua no ye madwe se me ye movie ba na minnim se wo be ye movie kra na ye wo bibia ye friend director titete no kra na ye wo camera bia piamo nko bi na ne edihim ti mi sha se me ye sini nyam de madwen na mi kra se kra ansa ne aye ti me gada nkofo se me ye sini na me ye sini no me ye ya du ba bia se no bi ba ti am na se nye sini ye no na sini na afa so abetima ya ade wi ba na ma ya du ba bia obi hwa so wo na ya ade wi na shame nkura se ne ade na wo mi mu Betima ye se me komani na mesunya bibi so free panyifo bi nchen na me de etoa akwantu no so ya ma mi nya gidi se betimi aye gidi na mnya no so na ma me yi nice one. Yeah. Also, most of the people are phone with you know, say one of screen is on Kwano ni bo minim say camera na echi no ye gurus bi wo ha on bo dwumadi bi wari ase which is crew no aha yeah to also I think say ade bia na nya say wotina ma na etu yeah so far oba movie industry mu no enye ne dey an obe feel some challenges bi and I say bi so mu bitima ye mla ma sa ke bi che na ye nuan upcoming na ye upcoming se ye ba no ye hu say unemu adu ba bia bitima share BBC. So for experience and challenges in the movie industry. Etienne say wo ba bia abrabo na kwese frusane wa amfra untimi nsane ana ade bia okum foforo no unnim de na kra unnim de na nchen obi a wadi kan say de se bi osun akire de odi akire sunya de odi kan na ntie unwam foforo a edin because o kwa yinim yenim so ye mfrɛ wo na wo de ho ye dey eko te ba ne sa du ba kra wo nam ba ye din odidi mba ye din si yenim ye mfrɛ wo na wa de ho akɔ opportunity yes ti wo kwa ho brase a wo wo no e me obi gina nchen asuma sikura ye nso ne hwɛ ti wunya sa akon ye nso hwɛ na de wo mu no utimi yi pia e me se so utimi ye sei ene next time ye mfa akwa we nya de wo hono na fe akwan na bia mo na nya yize se oba ya na ona mu nya yize sa na se afi na obesha ase na say we upcoming na wuntimi nya the same treatment aba to say bia ye dey ba obi o ye star e wo kwan unya ne sa se stand ya frɛ no kwa wodi na adwuma na no oba ti ba bi obeda ene na aduane ikra de waka ho asɛm dada wadi ne sika no oba nti ono be ye adwuma ba wo be de obepɛ adwuma ono no be ye adwuma na wo bepɛ adwuma so ne nyepɛ na o si yenu o si na ti oba wo som esom na wo som no na ebefa so ye hu se ahobrase wo asumasim ene yema na kwanya we ni yenhwe nice one na honna yi wapi sanity nice one esom na kan na ye de I think say most of yeah upcoming ni pi na ye problem ye esom no ase ripa ne ba mpɛ so obesom bo pɛ so ye titiri ebe za enyi okotwe ni mu kra na me kai se na obi pɛ yiri aware okosomai asane ye ma na yiri ye de no ma no kwa ne nya de opɛ no osa akosom biem te som ne de wan som ni pa na o pɛ so ye defo na obi ba besom na wo wan som obi ba besom sanity so besom anza nice one yesu kwa ka o se de opɛ so ye titiri no oni ka anya so sanity nice one Agya Adu ye monitor so far only Weezy aye adwuma say I think say movies mu dey say producers from the bebre by say ono asha say o produce ni sini be how many years ni na ye adwuma achew ka movies bebre ye boga akwaba yeah be ye and say police academy and ba be ye cocoa season yeah papa no amada pa obofo de boni nyuma bebre asase ya ni fiewura adum nyame odma ya nyuma bebre na inshranka nyame amen me ba Wezzy Empire no apegya me career no nice one kokodo nye star ketwa oye superstar na nsoma no so ehren
He said, "Oh, Nicodo, ye adwuma na went me and see bibi and free ma na ne wala o wala." Sanity. And I dey back when say Kwadwo wo ahumobro manipa. Kwadwo ye obi a ne search nyadin. Okay. Yeah. Ko yi nipa. O wotema nipa. Wo am set so ka Kwadwo hwe midin a. Otimi am na madidi. Oh. Ejana dey na afu hia. But many producers be bra ye adwuma. Obu okọ mbusa usa. Okay. Yanza obi ni otua akako. Be Kwadwo nte sa. Obi obetua oka. Wo set no so as. Otimi ka se oh, ani adwuma tu botobo kondo bibi ato. Papa won so ka se nyina me ye ase medije ho. Ye tema me say perception foforo na wa abontin say Weezy say nti say o ka no ne boy bla o ma adwum kaka. Say na wusi hu no. Because I think say perception wa abontin say oni tema o ya homaso ni say chi edin. Yeah. Obi aka sa oboa. O me nipa na wonim se ni nipa ne sitie. Okay. Kwadwo penipa. Kwadwo sere. Tizo obi ta abontin no ka se Kwadwo ense chi edin ana Kwadwo ni tema. Inim character bi a wo pray. Nya Kwadwo set so wo pray. Wo pray baby. Awon de dade hye ni na mpese mebodi. Okay. Meni tiwa na yese wokọ na okoye check up e wo ne nan no. Na nesko de konu nya na oni di hu nkomo. Se nka me omo bi a me mo se na Kwadwo su gina yachi. Kwadwo ti ya na o se oi je aye me nwanwa. Udu nkomo gina chiri no. Ne kwa ni mu su gina yachi. Wow. Wa no ma nipa niska. Se sabri ade ensan foka ne ko. Nipa na kongran. Nice one. Aye me nwanwa. Ti Kwadwo de se obi gina baabi bondi mboni a ne nipa no menim de ati ne mu. O professor say nipa. Na se menim de ati se nipa me se na Agya Adu ka no. Abusua yegusua wo Nkwankwan Nuase studio aha. Wezzy Empire TV. Am se ma hu se ya mfade na chidi kaka titire Agya Adu. Aye ma break. Ya sa kwa ba. Nice one. Agya Adu ye bekoso adawase se wan light ye. Wo se bi amebisa. Everybody sharp na answer ne ye bekono ma mi se bisa one question bi. Sene bi ka kan ya na ya na me nam social media mu ade amanfo ebisa na metwetwe me ba mababu se obi a oben Weezy na aboaye wo Weezy ne na dwuma se mu a sen ne sitie e ba Lilwin ne na dwuma se mu a sen na wo sitie wo na dwuma se mu won fa na dwuma ni agro na de bia so a aka de bia eboa e ma na dwuma koso bia o provide nti na dwuma de metwa ka se dwuma so na be ma o ye be ma yeah na ni ku na dwuma ho so hwe village a wa ye kura na yeah enye na dwuma yi a o me village o me nti village we na yin ha mani nkan say 14 acres eka bia ya say 4 plots yeah na wa check 14 acres a wo sense dan si nti ni wo adwuma no yeah no fa na dwuma ni agro. Okay. Mostly se me na YouTube a metan hu bebre bi kwa ba ye poster say we video as amanfo si Weezy atwam. Sese. You see on star will be a sign. Aha. Wa minim de bia na wo bi adwen. Sese. Ya casta. Weezy ba de atwam. Afa kwa na okọ nanim. Obi oho odnano eye ne ho yi. Woni se woni pa bi oho odnano ye ne ho yi. Yeah. O hia doma. Oh me ma yesi mi wo sei so bako na chi na fi ni. Oni hwe. Ba Weezy onwa nanum, on titi ne katere ma so nkyere amansan. Ana osia oyo. Okay. Amansan ba hwai. O ma hwai yi village abasi. Film Village, Wezzy Empire. O ma hwai. Se Weezy okofuma na so okosoro. Okay. And muti amuntu madwen. Omo munim. Ena omo mutu fotoro gu ne pani. No bo so anya research na ko hu. Yeah. No nso de na no kan bi. Sanity. Yeah, bi also almost when Weezy here adwuma ontwa o kan say ni quality actors ni pi kra taiba online be kan na Lilwin de me ni ko here adwuma sika wo so de ma me na nya no na wo de ma me ye papa boys kra be kan bi
ɛwɔ TV so a ne so yɛ perception and I say ayade ato amanfo tiri so one ne adwuma o ntwa aka nti woni na yɛ adwuma kyese na bobɔ TV series bi a watwa no wantwa woka na san ka men san ba me mo yire wo ma yeah mutua bills mutua fees school fees ni ade na me ne ya adwuma mutua me kan na mo ko fiska ko yesa ne ma san ka men san metena se me yɛ adwuma ma cause me herbalist am to no yeah eti me ja mi no ho a me wa ha no ontua me kan ka me ja mi no aba betena ka me ma ye omo kan me nim se bi obi na bo omo pa o ba bi so on pese nimdia ana akyede nyame de akye eye Weezy no ebi a on pese omo ede ba from ba de nyame akyere ne bia no watanfo ntimi se mo na wo se no na okọ na ni ya na wunya na so ahụ say me wadi bi say if you can't beat them just join them yeah nyansa ba bebre ni me nye na dwuma a wontua me kada wotua me kam manager yeah mitimi tu ka free kran ma ba set so me kwa nye fuwe na bi ka ni mko yeah wontua me kam e dey sa de wotua me kam manager ba yeah nti do mo kan de e boss dem kan bi no mo eke nice one. Ebusa ni Ejadu and Adrian Komo. Ejadu mami sa next 5 years. How do you see Wezzy Empire Film production? Oh, it will be big and bigger. Oh yeah. Back on anymore. Because you see, you know, the meaning didn't come kakra no. The we are not the news of the one ekon. Me am bomb same man. Oh. Na bounce I did be a banner dream biano. Oh yeah. Okay. No say oh from 2 years and 5 years 2 years ago Weezy back on anymore. Yeah. Back on anymore. Me so na de wo mu say e bia me bom paye say nyame ma ne ban boss nko. Yeah. Na atamfo anya no. Yeah. Na wakọ anymore. Ni bia so yes. So it an dos. Say dosun takache bia no edomanichi. Yeah. Domanichi dosun entakache. Dombe ya say ombebu na pre ba mo na wo ye no ne papa ye ani ahumobere wo ni mu no na nyame de ne koso obekosoro mo ama atamfo ani ewu nice na me hu because the entire amam bisa asasa na imposi e ba sini nu kra na ye hwe ye veteran actors ne actresses na on say do stage bia na ya neglect o mu nyina Weezy na sa call o mu nyina back ma do mu ye adwuma obi ti se pa George yeah ma free ye Weezy hu so mo tifie even otifie no adwuma na o ye maniska no obi enfre no but Weezy afre wo ma ye adwuma yeah na dom no so hia wo mo so nka ede omo bari wo mo oh yeah see Weezy de da bia meka nyame ma na ho den mo nyini nche yes na nchiri ma no so em benefit yeah na nso ebusa ebeda Ejadu asenche bia de nkomo twetwe no beba wi but Ejadu ye herbalist yi de yentimi ma ne metena no nkasa nkosa akwa abra ye nge apomudin Ejadu ye hwe this time here I huni say yes any bia em ne brem ko huni say any bia be as nipa wu too much imposing as compared to time ye fani say any bi mai because ne niema bibra ba asitene man ka ma asitene mu kwa ayefo tete no se bia obi beko ba bia otwa kwansini ba de wo de wo ne ka aba nti ka ne nanka niema ba ma asitene mu yemne no saa me yin nanka wo say nka nipa timi nyini che ba na wo hwe ma as nipa wu more as compared to then man ntim ba sa ade ba ko pe o but minim ye mpanyufo no mdi ani ana me no wade bi omtirim say me frɛ bibi washing brain education ama blacks yakachi o say tete no odo afu a chemical bi ni yeah sa fertilizer ne ne ma edi gugu ye no bae na se any chemicals edi spray ye no bae no so no ana ma ye wu mo oh yeah tomatoes ye de fertilizer bi aye any afa fertilizer enua wotini mi no to ha fertilizer de na sei but the afa fertilizer enua ne da wosa na emo utim de na ba ne san adua but the fertilizer egu ase no na ba no udidi enye ye ana minim say ani ho say ye din yo sa we decide na ye bo emawura ne hye hayi bebrebe tete no udo afu na wo hye a nyame hu se wo ye adwuma
na wa ma wono nyame na ache waduane menkani na no afifi emire na no apiepie enwa na eba etu de wudua ye no wobedi nyame de no awi ansa na de na ba benyin ana wo de we decide asa nti na menkani mpie koko ma bio enwa akunya no wen nya common emire ma obi akova city osua se ne si bia emire nya enwa nyansa be na wo wow ta say land no white man ni bi wo de krom to asa wo de no ana spices na omde anuane no so no what the sakramanya kramane ngoda yeah what the spices sakramanya ngoda eti ama ye mante no bebre omo mema yokofom bebre ti ono ma say introduce aphrodisiac drinks sano na anoma wetimi no oba ejina so ache ene de eno so say liver eno kidney eti bo na omo na ase atata na omu ni pewu mo ana ni je bia so ni Ghana na nsen e kan say one ne ho kafo beje omani wo mpam tu ontimi mo no ho moden a ofi say ne yere no beko baabi won so akoto aphrodisiac drinks no ano ya ne no musu kun ti ya na yekun ye ho ba ye jai sa abefo kwan no to na de nyame de maaye no ye follow a be nyina che otete bo nsu bi kura poma na watwam 100 years and then young boy young okasa na no ache na ne na etwufo eti mi maduane a mi di mi hwe ni na eye empomden no e de ba bebre ni ade san na kwabna ne brofo aba no ko gina fried rice yeah I will give me fried rice akoko a wawu 6 months o chef fridge my asan ache o de aka ahodi bi ni wabla utwa board ye no na fotokonjom na ehwe anwu gusu no ko bia wadi yare bia ni organic but o mompe so cover city office no ye local nso na ahodi planet nice one ebusia ye na Agya Adu na adwetwe nkomo Agya Adu ye herbalist o ye herbalist yi de eno kire se wo moa bi obetimi de aboy Agya Adu nipa pi na ehwe se ne wo ka no manfo ya de pa manfo ya de sise de ma omu hia moa wadro no yare ben na Awurade na mo so etimi sa de tell ni say aha ben bia wo de okay na de me de ba bonte pa ye koko ene ye won ha ban bi wo so a okabom di dware a honhombo ne men obo yi bibia wa asase so yi ana mane ntinta across no na mehu ni se dodo na afa ni se emerwa ne nkokora na ya baifo ena omo yesa ne ma enye wo omo na ma obi ni ye wa asase so eye honhombo ne dwumadi kire ni se obra adwuma ye fa bi nka ho ni nhira na mani pa ye odefo na da na nhira ba na na beje enye honhombo ne nza honhombo ne age nhira ade na do ni brekosi abra ne akokora so tin baby eno sinti na nyame bo enhaban enti ade bia wana chiwade no honhombo ne wa chiwade honhombo ne so wa chiwade ebi ni nyenya tamiu ena anafra ne ko san haba miensa we wudi dware na kan we de na e wo hose bi o skin no ena sweat fapi ewura ma eno ano di ko twere ni ma Psalm 51 verse 7 ohini David na otinya me voice David ni amedi nkomo all right but David no de haban dware onu otinya me voice de haban dware na wa oni nyame ni nkomo de ni si kwan on say ene no most of the people think say bia wo de haban bibia say abosomsem ana say omuni bonsam mo heda eye washing brain education ena mdi kan kan ya na di ni paliti na no David na oti oni nyame di nkomo de haban dware wa oni nyame ni nkomo no de ni si kwan bonsam wa ba de da debi ba mi no ti ebe nya bonsam ha woni de authority afo bi e bonsam ene opposer is Satan. Yesu ka kire Peter say Yesu ka ni wo ho asem a kire suafo no Peter ka say o kire empire o say Satan tenase atana Peter so le tia ni wo o di Yesu Satan o ho ma okay authority afo bi a ye bonsam ni nim e bi adwen hyehyɛ o mutiri ti omo nananom omo nim saa ne ma no omo ame omo ansua no mawuko na omo ne na mu saa di bi nyame boye bi a wo de o me panya wu ya ne be se tete ya bagime bre ya ram hu omo kan saa na ya misre tete ni yesuro nyame nyansa mfiti ase ni nyame suro
nyame bie tetefo adwene e chene o ze body three ai di piase ne di bidie tum president be na bidie kan Debi be no so makọ and o mayebi di bidie akọ e protect gam no but they don't know ana fridge kura de nam shim na say ya my lights off na mo bon wo de sem na bia afrenko o di bidie kekeke atum na o di gum na akatuma e sent ni na afri aduane ko nyinya ya di bidie tum very good ti wonti me kan jam say onu nya asa che tetefo o ma asa sin so ansa na wo ba ya nam ka kire adofo say panyi wo fi a dinini ben no be ma secret behind nature when hu abre it you call the Deuteronomy 29 or say there are things that the Lord our God has kept secret, but he has obeyed his law. We and our descendants have to obey it forever. You know why I'm about doing so. Na if you nipa bebree omo men panyimfo no masu ana book no a Shakespeare twerɛ ye no ana Ghana for yedi akire ti obi ko school no kan brofa ye so wa pen me be kan brofo kyerɛ me a enkyerɛ me enyama adwen kan kyerɛ so wo wa ben a fa wonsa ye bibi na mmoa ni mu se wona ya ade ewi na ade ewi aye sei ahwe se Weezy no onye producer be se wo produce ati ase enim de no o ye bibi ono no I employ workers so tue omoka e mo ma ne den ekoso nani a part of education the brain was I can but for can boom yes wa ben na say kwa video bi circulate ye ma yo mo bobo ma Ghana ba ko bobo wie no mo interview no and she prefers so be katwi na obi gina nche no translate most of the people are bashing here na wakogu Ghana ani ma ase say wakokatwi and obi tieti ma chen Ghana ye mo papa ye ko fa ase bia coach not blofo David ye fo fufu twa reka dey what your man ga say ogu say bia fo ani ma ase ko Germany o kan is no cadet papa me say ko Italy o kan is no ka Italiano o mfiu kra China from ka blofo o ma de o mo ye di mother tongue be kire nkwala na de o mo sa de we say nete o free school ba sa de no onimade no e kire ne blofo ye language ye didi nkomo ye fa nya wi o ento asase da obi a university chalk onimi ye ba secretary onimi ye o friend hu engineer o de kan na motorway so na say ya no atwefo fita ni wan kwa class no ade hello bi say fita me kan na say engineer nda so ye de ade ni yenunu ye ho ne esre asem se empanyifo no ye nhyehyeye ama ye de mother tongue a kire nkwala na de we school a very powerful o hene me ka kire say Ghana e be fa nton pa efa I mean to me friend washing being education unim nyanza nsi nyame o language ma wo senye usu o ma foforo so language na anwani nsu ankran kasa o de be den enya nkomo tem bia kwakwa yesa wo shedi panase because ono na ya amu wasua ye mobo sa ne ma no mu hui ana wo hu no so ka o ya te so ye mfa tam ya ka echi se ye yusu mother tongue atsira de wo school bo nsa Ghana e be ko ye ni ana ade a wo mo kire no o kire blofo ye nkire bibia akra ne free school ba fia obetima aye ediska bre no waja se ho no na Ghana amaye ka chi woni ma bebre na so abusia ye ne Agyadu ene edidi nkomo se ne bidi ka kan enche bia de nkomo hwehwe no ebe awie Agyadu ye ko nipa pi na hwe se ne bidi ka kan na ye se so ya pema kan ma nipa pi na ehu wona enim dada de onimu na wona ene ne da edidi kan hwe no wo se wo ye herbalist se ne bidi ka kan nipa pi fa ya no wa bebre mu ti baby adu de minim si yentimi ncheche ni nyina mu ha but me pese nka wo number bia wo de betu ja ahwefo bidia ni Agyadu se ne munim no agya no 4 letters na adu se 3 okaboma na 7 days make a week obo pena wo nyini me number ne ye 0244426724 misi so bio 0244426724 edina Agyadu frɛ ti mahomam how bi eda so yare hunhum bo ho na mani ade bia wo ne chi wade ye betwetwe nkomo na obenya wa yare se wo nyame shira mu nice one abusia Agyadu ansa na bekọ no won se enye wona ete Ghana nkwa na ehwe se bi obi wa abrochie na ofre na wo nchise bia otimi di adu ni bi free akọ outside oh yeah me send a no masan ma on tracking number
Ah, oh, okay. Nti ohwa me phone so kra na me send the tracking number ma obi kra wa. Me send ma wo mo. De hia ne se wo kan wo yare no. Obi wo so yare on timi nkyere yare no mu ye. Na ho no ye problem. Kyere ade e haw. Ka kyere me. Na ye dro no. Na ma hata na ma ewu wi a ma package ma post. Unsa kan ya na ma kyere ode be. Okay. Be nya yare sa. Nine so abusia enti no hobby a ofa mu bia no Erade na sa yade. Erade be na meje du so na wasa yade enti frɛ number na odi tu dwa no. Se ne be ya wo so no wo benya wa hoto na anigye etima ba fie. Nine so abusia fo ye ne Ajadu na twetwe nkomo me gidi se nkomo na atwa agu wanya suahunu bebre wom. Na se no di ka kan we herbalist enti no se wo hawo bi ana yare bi tete wa frɛ Ajadu bia na Erade adom mo na me so na watima agye na wo so aboa ma anigye ne asomdwe aba fie. Media na ogidi ogin idea AKI no wisdom will take me somewhere one day. My catch was aha, kwankwan studio. Location was Wezzy Empire Film Village. This year waha ye dwumadi nyina wa ha de. Movie ni mu players, queue ni mu players ni nyina no. Se rade ye adom na sakonya ba, ye bi ba betra kwankwan studio ha. Na ya toto ma no na de wo so pese ohunu fa yera Kwadwo Nkansah Lilwin. Ene na adwuma ye sem ni na adwuma ye fo nyina no. Ye de bebro. Te free na ekopem se wiase be sai de. Ana free na ekopem se ye na agin kopa Yesu Kristo ba de. All the exclusive news and entertainment about Wezzy Empire. And I say, you are Kwadwo Nkansah Lilwin there. Aha, and I won't sabeka. It is only subscribe here. Message say, be me a subscribe button. So, no one like it. I don't mind no. No one turn on post notification bell. Send your bear. You did new video be a 2 ma. Now in Saka. Media no gidi. See you next video.